Silav, roj baş, evar baş, hevan no hêvîdarim herkes baş e. Ez dixwazim carekî din spasiyên xwe pêşkêşî we bikim ji bo eleqa we ya ji bo vê kanalê. Gelek baş dimeşe. Ev du sê me hin, kanala me gelekî pêş ketiye. Hevalê ku li me temaşe kirine û nebûne abone ji kerema xwe re bibin abone. Hevalê ku cara yekêm li me temaşe dikin, dixwazim bînim bîra we. Rojê du cara, carnan sê cara emoşanên zindî çê dikin, nûçe berhev dikin ji we re pêşkêş dikin. Em bi kanala tenê ya bi Kurdî ne ku bawekî îstikrar weşana xwe birêve dibe. Pêdiviya me bi piştgiriya we heye. Pêdiviya me bi hebûna we heye. Mala we ava ji nave. Îşev jî em ê behsa Rojavayê Kurdistanê bikin. Paşê em derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibin. İran ka çawa tev digere. Mesele gelekî tevlihev in. Niha rojê ku em di nav de ne rojên dîrokî ne. Hem pêvajoya Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dimeşe. Hem jî pêvajiyekê heye li Rojava di navbera rêveberiya Xweser û rêveberiya Demkî ya Şamê de dimeşe. Kîjan alî tevlî kîjan aliyê dibe. Ez bi xwe di wê qenaetê de me ku rêveberiya Şamê tevlî pergala Rojavayê Kurdistanê dibe. Ez gihîştime wê encamê. Di nava bernameyê de em ê eşkere bikin. Çawa? Niha qesede heye Quwetên Sûriye Demokratîk ew ê bibe Artêşa Sûriye Demokratîk. Çawa? Bi kîjan rêbazan? Ji niha ve bi qasî heftê fermandarên Qesedê lîsteya wan hatiye pêşkêşkirin ji koalîsyonê re. Ew ê çi bibin? Ew ê werin erkdarkirin di qada herî bilind ya Artêşa Sûriyê de. Kîjan Sûriye? Sûriye ku wê nû were avakirin. Ew komara Sûriyeya Erebî ne. Komara Sûriyeya Demokratîk wê ava bibe, Qesedê wê bibe Artêşa Bingehîn. Yani hîmê Bingehîn ya Artêşa Sûriyeya Demokratîk. Mîvanê me îro Kakşar Oremar e. Ez hema bigirim jor. Kakşar Oremar merheba bi xêr hatî. Navxêran dabe, gelek spas bedran, gelek keyfxweşim ku di vê rewşa taybetî da û di van nûçeyên ku ji Kurdistanê ji herêmê tên ez mêvanê te me. Mala te ava ez jî pir kêfxweşim, te pêşwazî dikim, tu mîvanê min î, ji xwe dem bi dem tu tim mîvanê min î, ne tenê mîvanê min î, tu hevalê min î, hevalê min ê salan î. Hevan ez carekî din bînim bîra we min vê nîvro jî pêşkêş kir. Berhema nû ya Kawa Urmiyê derketiye ji kerema xwe re biçin ser rûpela wî. Bi bavê xwe Hemîd Yusufî re duet çêkiriye. Ez dibêjim mühîm e merû piştgirî bide hevalê xwe dostê xwe. Kawa Urmiyê dostê me hevalê me ye, hunermendekî jîhatî ye. Berhemek derxistiye û biçin ser kanala wî ya YouTubeê bişopînin, strana wê godar bikin, wê jêra bibe alîkarî û hem jî ji bo we bibe ciyê kêfxweşî. Hem meseleyekê dîrokî ye, bavî wî heye. Çîroka bavî wî jî ji xwe di bernameyekî vê derê de bi mevcudiyeta Kakşar Oremar ji xwe me hevpeyvîn bi Kawa Urmiyê re çê kiribû. Ez kêfxweş dibim. Bi vêya wê em derbasî mijarê bibin. Baş e? Hevan no. Niha Quwetên Sûriye Demokratîk di nava hin liv û tevgeran de ye. Qesedê lîsteya fermandarê xwe yên ku wê Artêşa Sûriye birêve bibin, pêşkêşî koalîsyonê kiriye. Ka mesele çi ye? Ez pêşî Kakşar Oremar ez nûçê bixwînim, paşê em dakevin nava meselê. Baş e? Belê, fermo. Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê lîsteyeke fermandarê xwe ku wê tevlî Artêşa Sûriyeya nû bibin radestî hevpeymaniya navnetewî kir. Yani hêzên koalîsyonê. Li ajansa nûçiyan ya Nord Pressê di listê de navê fermandarên yekîneyên leşkerî yên ku wê tevlî Artêşa Sûriye bibin û lîwayên wê yên taybet ava bibin. Navên nûnerên ji bo Wezareta Parastinê û Sererkaniya Giştî. Ew hene bi qasî heftê fermandarin. Çavkaniyên ku ji Nord Pressê re ragihandine di listê de navê nêzîkî heftê fermandar hene. Ew ê beşdarî heta niha di tekoşîna li dijî Daişê de pir bawekî aktif cihêgirtine. Ev kes, ev fermandarên Qesedê ji aliyê hêzên koalîsyonê ve pir xweş têne nasîn. Hêzên koalîsyonê rola wan mühîm e. Wextê ku di Artêşa nû ya Sûriyê de ciyê xwe bigirin, ev Artêşa nû ya Sûriyê otomatîkmen dibe hevalbendê koalîsyonê. Sibê du sibê Artêşa Tirkiye eger êrişê ser Rojavayê bike, wê demê ev artêş berevanî dike. Yani parastinê dike. Êdî dewleta Tirkiye li hember Artêşa Sûriye wê şer bike. Ne tenê Qesedê. Ji ber ku navê Qesedê jî wê biguhere. Hevan no. Li gorî yek ji çavkaniyan di listê de navê fermandarên sê lîwayên leşkerî yên ku wê tevlî Artêşa Sûriye bibin hene ew jî ev in.
یک لهرما جزیره ولایت حسکه یا دویم جی لهرما فراته جراد بیژن ولایت رقای یا سیم جی دره زوره د لیست ده هر وها فرماندارین سه لیوین تایبت یند بن سررکانیا گشتیا سوریه ده جی هنه فرماندار قصده و جسدی سی کارمندین سررکانی بکبینن ارتشا سوریه ده یک جوان لیوایان و لسر اپراسیون تکوشینا لدجی تروری بسکنه لهر دری سوریه ادی هم بفکرن یعنی هزین قصده لهر دری سوریه ادید کارن لهمبر داعشی تبکوشن چته مت اگریدای دولت ترکیه کی ه کی تله کی جان هز وکه تروریست وره پینا سکرن ادی بلا او بفکرن داویا وان دبه چه اف هزین خودی تجربه 14 سالان یا جی 10 سالان بیژن جبرکو قصده 10 سالی خو پیروز کر او بوان را ورن روبرو لسرانسری سوریه جنیز و به هفپمانی ناونتویره و دناو هواهنگی دبن یعنی هر چالاکیا کو هزین قصده دبن ناو ارتشا سوریه ده او بچن تبلی چالاکی ببن هزین هفپیمانی جور و یعنی هزین کوالیسیون امریکا ولاتین اروپا انگلتره فرانسا او جور و جهوا و بشکری بدنوان اف تکیله کی وسهیه دوی چارچوبه دایه شخوا پروردهی هزین اسمانی جی خطیه داین yani fermandarın qasedi parasını havayı jî dikarin bikin. Fermandarê giştî qasedi General Mazlum Abdî ji xwe tê bîrawe di dehê mehê de di dema salvegera dehemîn ya damezrandina qesedê de axaftinekî kiribû gotibû ku hêzê wan wê di avakirina vê artêşa nû de roleke sereke bilîzin bibin beşekî yekgirtî bi hêz a artêşê. Abdî herwiha çi gotibû yekînên têkoşîna li dijî terorê yên qesedê wê li seranserî welêt ne tenê li Rojava li her derê Sûriyê li gel yekîneyên din yên artêşa Sûriyê karê xwe bidomînin. Sîpan hemû jî ew jî endamê fermandariya giştî yê qesedê ye komîteya leşkeriya li ser entegrasyonê ye çûbû Şamê hatibû hevdîtin çêkiribû bi hikûmeta demkîya Şamê re gotibû aliyan li hev kirine lêbelê tu rêkeftinekî heta niha nehatiye imzekirin bawekî devkî li hevkirina ka çawa çê bibe hevan û em çiqas bibêjin li hevkirinê jî hêzên koalîsyonê di dawiya dawiyê de biryar didin ka çawa bimeşe yani rola dewleta Tirkiye her ku diçe kêm dibe li Sûriyê wekî dijî ev Thomas Barak ji Nord Pressê re gotibû ku qesede ji bo hikûmeta Amerîkayê hevpareke giring e yani şirîgê me ye li dijî Daişê şer kiriye rêzdar e jê bihewin fermandarê din yên Amerîkî jî dibêjin qesede bi meva girê daye tu hêzekî cîhanî nikare êrişî qezetê bike garantiyên bi vî şeklî jî hatibûn dayîn kakşar oramar ez gotinê ji te re dihêlim te çi jê derxist te çi jê femkir keremke gelek slavê min bû te Bedran ji ber ku îro ez bawerim ew weşana te ya sêyê ya zindî tu bi qasî ajansekê dixebite û di van rewşane de jî min xas ez tiştekî di warê ajendean jî salnameya Kurdî bi bîra temaşevana bînim hevalên ku me şopînin ew jî ew e ku 27 mehê 112 saliya damezrandina yekemîn xwendingeh bi awayên modern li Rojhilatê Kurdistanê li ser destê Simkoyê Şikak û Ebdulrezaq Bedirxan bû yanî dema lîderên siyasî kiyanekî bo Kurda çêtken rewşenbîr jî xwedigehînê dikarin çiqas destkeft û saziyên mezin çê bikin êca li pey 112 sala em dibînîn îsrara li ser fêrbûna zimanê Kurdî berdewam e xaleke nakokîya di navbera Kurda û dewleta Tirkiyê de ew e ku hêşta zimanê Kurdî bi awayekî fermî nas nekirine di wê serdemê de 29 xandevan bi piştgiriya madî û leşkerî ya Simkoyê Şikak ji ber ku li hêlekê dewleta Qacarî hebû li hêlekê Osmanî hebûn hêlekê Rûs hebûn yanî tizarê Rûs Qeyserî evan di wê ciyê biçûk da rabûn xwendingehek li bajarê xwe çêkirin ciyekê dibêjne xan sera niha jî maye û wê rojê wek şahiyekê ew vekirina wê xwendingehê hem li kêleka wê jî kargehên karûbarên pêçandina birîna
کار نجاری یعنی دار تراشین فکرنا زاروکا چاوا داروبار فیکی سخبیر بکن لبنیرن و هر وها ماده این درسی جدا ارنگاری و دیروکا کردستان یا روسیه و جای کردی حل بست وکدن دواری تندرستی یعنی زانستا طبی دا درسین گرینگ هاتبون دیار کرند پرتوکین واندا و ماموستای وانجی زیده ترجه ارمنستان و گرجستانی بون و قرار بو پشتی که 4 سال درس خو خلاص کرن بچن روسیه خوندن خود دواره بلندتر دا بردوام بکن ایجا اگر او پروژه که حتی 1918 بردوام بو یا او همه خوندوان چوبانه ولاته که پیشکتیه وکه روسیه آنجی ولاتین اروپا ایرو روشا روزهلات کردستانی چه آستی ده با آنجی روشا پرچه دنیای کردستانی سدمکا که ناهیلن خوندنگه لکردستانی هبن با آوای مدرن خوندنگه بزمان کردی و ببن او که دزانن یعنی سدمکا یعنی سکتورکا پیشکتنا همو جواکه که وکرنا خوندنگه های با آوای مدرن یعنی سیستما پرورده لکی جان ولاتی پیشکتی به اولا ده هر واریدا پیش دکه ولی بنیرن لآلمانیا ماموستای که درس بیش معاشه و جه مهندسه که زیده تره چما جبر که او ماموستانوان مهندس و دکتورا پرورده دکن ایجا دما زاروکین کردا دنوا باجر دا به پشگیریا لشکری سمکوی او گلک گرگرو بنامالین مازن ین کردا سانه دی بینن دمشن روزنامه این ویدمین ایرانیا دبیجن زاروکین گرین چیا جهاتن ادی فیری علم و زانسته تبین بروی هندی جی از کاری تا خباتا تا وک میناک ایرو 3 جاره تو برنامه زندی چه دیگه هی بری صبح زو نیو رو و نهاجی لگل من براستی جه تقدیره که مزدنه که بقاضی تلویزیونه که ساتالایت آجانسه که خبر و نوچین روژه به مرا پارود که بری چند روزا جی دایی که کرد دجوینه که دم پارتی دا لآمده باورم آنجیلوانه رابو بو گوتو بس ایدی هنه بیجن ام خونه کاریم به کردی افاده بکن از تیم کو به کردی تشتا جوابی بیسم دماد شما ماله ترکیه من دا تشتا که بکو از بزاروکین خورا به هفجین خورا پار بکم ایدی بسه ما اوقاس کد زحمت جفا وکی دن مالویرانی ما بو چند خو بو هنر خو بو زمان خو پیشکش کرد دو تشتی دنجی یعنی 3 خبر دنیا هنری جی از بیجم یک چوینا کوما آمد با آمدی و با کره کردستانی سیلگ بو لگوه لبنگوه رایدار دولت ترکیه که هشتا جید بیجن زمانه که نناسکری زمان کردی او پیشوازیاش کوما آمده هاتا کرن پیشوازیاش پیشوازی اوه جی چه ایواجوه جی جه فکر و رامان دموکراتیک ین دوزا آزادی باکر کردستانی که سرکشی های سروک و جالان دکه او جی بروی هنده جی او بخو گلک پیام تیده هنه که به 100,000 کس هاتن لآمده پیشوازی لکومکه و کوما آمد کرن که 30 ساله نکاری بون بچنه ولات خو وکی دنجی کاوا اورمیا وکی تا گود بیرانی نکه نوستالژیک به دنگ باب خو حمید یوسفی نمر را کانال یوتیوب دویت کریا و پار و کریا اواجی نشان داده که هنرمند ما جنراسیون ما نکارم خوش جنراسیون برین کتقاد هنر دا خدمت کرنه وقتینن اوان به جنراسیون ایرو دادن ناساندن وفاداری قدرناسی حرمتکاری با هنرمند بری که براستی ادبیات استران وان گلک دولمند بو گرکه ببه کار روزانه هنرمند مین کرد از کاوه اورمیا جنیز و دناسم وک مالبات جی کرکی هجایت بری جی وکی بیراتا برنامه چه بو اجیتی دهات من بجاری کرد تشتی که لازم بو هنگی مرسر کاوه گود کومک دن لأورمیه یعنی بنر ام لأوروپا ده چینه آمده چینه اورمیه
کومک بناوه شانوا یعنی نوا و آواز شاد یت خوش صبح لمحابات کنسرت که دیدن و اوجی بونه بردف کن زاراویا کرمانجی روشالات کردستانی هم مکنونرین کردین خراسانی هم مکنونرین کردین اورمیه اجا دورداد خازم بیجم کو دما سیاست د کردستان دا هنکی دستکنه آنج راستی آستنگیاتی اجا هنر و هنرمندین دبنا زمان هستو داخازین گل من سن میناک آنین مخواست از وی ببیرا تماشاوان ما بینم و لسر روجاوای کردستانی جی نظانم یعنی اگر ازنات ده به استکارم هندک تشتا بیجم لی او 112 سالی خوندنگه ها باجار خوی با آوای مدر فکر و رامان سمگوی شکاک وک لیدرکی زانات گهشتی روزنامه‌وان روشنبیر دوی سردمی دا قواره که بچوک دا او پینگاو هلانی ایرو او پینگاو نای بیرا گلا کسا لی بیویز بو او کمیسیون پرورده گریدای کنکی پارتین مازنین وکه روجاوای رخصنا روجاوای کردستان باشور کردستان به تایبتی و سلیمانی جهمیا تایبتی تر او روش وکه جشنکی وکه شاهیه که همو ساله ببیر بینه تو فکر بکه 112 سال بری نهال ایرانه 105 خلق ایران خوندوار نبود لکردستان او ریجت کت 3% اجا بنران او ریبرین ما چند صمیمی بون چند زانا بون که هاتن و او روشنبیر دوره خو کم کرن و او پینگاو هلگرتن کمالک بناوی گیهاندانی 1912 باشار خوی دا مزراندن او کرن اساس و بنگه بو سیستما پرورده پشرا کووارا کردستان مدرسه وکی دن روزنامه یا بناوی کرد اوانه و چکرنا مؤسسه یا چاپخانه چکرنا سیستما وقت بیجن یا تلفون یا تلگرام دنابرا کلا چاری و پایتختا و دمیاز ده صلات اورمیه و باجارندن اوانه همو او پینگاو بون کو مروف دکاره وک رانسانسه که بوی سردمی بناو بکه اجا از دیسا جیل ورا جدل سپاسیات دکم وکی تا گود ام حوالن سالن دورو دریجین به هفرا کار دکین لیب راستی او اصرارات تا داخوازن تا حسرتن تا خوزین تا لسر به هنده که کردی با آخفن به کردی بنویسم کردیه که پاقش خوهیم بکن اوانه جی تقدیرینه اگر دست صلاتک دستی من دابا من خلاط هری باشه روزنامه‌گری پیشکشی تا بکرم مالته آقا اجی خلاط خود چما نبه تا خلاط خود دامن تبلیبونه تا خلاطه هبونه تا خلاطش بومن اجی خلاطه که تدایم پیشکشی همی تماشاوانی متکن جبر که بخیروان ایرو ام سر پیانه بخیروان ام هنه اما کاری می راگاندنش خود خدمت ایوان اگر حوالی ما علیکاری بدن ما خدمت مجی و بلندتر ببه باشه کاکشر مالته آوا لسر وی تشتاکو تر سر روزاوا و مثلا قصدی و او باراک و اوانه تا گوتن دخواستم تشتاکی بیجم او حق و حقوقك شرعي ديمقراطيك و انسانيك و بدنا كردا ارتشا سوريا ايرو دست كردا دابه و گلک ارگان دنجبر کو چما کردا بریا اوین کو نهال سرکارن دست به شورشی کرنه لدجی رژیما بری خبات کرنه سیستم آوا کرنه ارتش آوا کرنه سیاست که دموکراتیک یا گلین حریم به هفرا به فرق و جدایی دانه مشاندن بهایی که گران دانه بجاریا جنه دوارین شردا دوارین ریوبرنا مؤسسه و شارداریا و اکادمیا و زانینگه ها سیستما پرورده گلکی بهایی که گران دانه یعنی هیچ نبکیم که 12 ساله کردا بریا او حکمتا کویرو دبنده سالاداریا جولانی دا شامه هیا او دا سلاتا خود هم از راندنه بونه خودی همو تشتی دنیای ایده اطراف بکریه وکه دنجی اگر او بخوازن جاره که کرده وکه رژیما بری
به سیستما دستالاتا ناونده و گریدن اما خونه که زمان دم چاخ زانست هرتن بر به پیش وده چجا بر به پاش و ناچه بر به هنده جی بوان رفرانسه که مازنه اگر کرد آلیه کرد قبول بکن که بچن دناو وان دا یعنی تیکال ببن و دستالات بریوه ببن وکدن جی بریس ایرو سبیجی نیو روژی تا اشاره بگلک خالن گرین که یک جوان جی او بکو دنیا جی ایدی آلیه کرد دبینه هیزه که لشکری مازن آلیه لوجستیک دانه کرده وکدن لحریم هشتا جی مترسین هیزا پاشورو یا داعش هیزا تاریا دنیای که ولات جینار جی وک دولتا AKP و MHP پشگیری لیتکن هشتا جی مترسیه که مازنه که او مترسی لسر دنیای کم کریه آلیه کرد که به هزاران شهید دانه کرو کچین کرده دیسا آلیه کرده که جاره که پوزه و هزار رش یا تاری که چه منطق و لوگیکا فامنا که چه سیاست فامنا که چه حق و حقوق با انسانا با اتنیکا با مذهبا با اولا قائل نینه با آخبه و مالی دیسا آلیه کرد و به طیبتی دبن پیشنگی پیاده و قصده دا و جنرال المین وکه جنرال مظلوم عبدی و به صدان سرکرده دن اجا دورادا دخوازم تشتکی بیجم اوجی اوکو اگر دولتا ترکیه براستی گهداری داخوازن ریزدار اجالان نکه او یاساین کو جبو آزادیه وقتی بیجن تکلبونا دموکراتیک دیار کرنه پیوسته د سیاست دموکراتیک یا منطقه دا انتگره ببین یعنی دولت ترکیه وانه قبول بکه فرمال سرک اجالان جبو صلح و جواکه که دموکراتیک زیده تر جوی اقلیت سیاسی که ریبرین حریمی به طیبتی ریبرین چار ولاتین که کردستان دستی وانده هیا زیده جه فهم نکن پیوسته او فرمال جهیل راگهاندنا کردی که مخابن ضعیفه بیتا یعنی ایزاح کرن بیتا وقت بیجن چوال قندیل دست بگیریه بلاف کرنه دخوازن زیده تر خلق جه فهم بکه پیوسته که او فرمال باش بیتا فهم کرن یعنی کرده هیچ خباتک هیچ تیکوشانک نما کو جبو آشتی نکرن آشتیه که نتنه بو کرده با همو گلین حریمی اما جبو دولتا ترکیه فرصت که دیده دیار کرن کو او آنالیزا خو جوان یاساین کو پر پیوسته یعنی ضرورینه دیار بکن اگر نه براستی دولت ترکیه هر وقت بری لسر سیستم اخوان المسلمیا بمشه و هفکاریه بده یکی وقت جولانی براستی بسر نکوه بروین دیجی یعنی او داخاز و او بانگا سرک اجالان به وان سیاست فرمیین که نهاد حرکت لگالیم با کرسانی دا جی گرتنه شانسه که گلک مازنه که دولت ترکیه سوده جه بستینیتن جهیلا دنجی اگر آلیه کرد جوان در فتانه سوده نستینه ام حتی 2030 دکارین بگهین آرمان جن خو وقت بیجن ام بگهینه دستلاته که ام بگهینه استاتوه که اگر نه پش را دیسا 100 سال دن یه قانون و یاساد سرمه فرض بکن و کردستان یه داگیرکری بمینه بروی هنده جی دوی روشه دا جی بیویسته پارتی و حرکت 4 پارچین کردستانی کرد چاوا سنور معنوی ناو خدا را کرنه اعتراف بسیاسی سنورا ناکن او پارتین که گلک بهیزن بیویسته ایدی دست به هنده گاوین معظم بکن
او گاوا چاره بکو حرکت باکور کردستان به آوائه که یک آلی هل گرتن و دولت ترکیه لهمبری وان گاوا یک پنگاو جی یک گهراندن جی ده قانون اساسی دا ده قانون یاسین خوین مدنی دا ین جواکی دا ده حتی زمان خوی راگهاندنی دا هل نگرتن او چار گاوین کو پککی هل گرتن آنجی حرکت باکور هل گرتن یک او بو هلوشاندنا یعنی پارتیه که وکه پککی خودی او قصد دستکفت و او قصد خباتین پربها و دور دریش یا دوی شواتاندنا چکا بو یا سکناندنا شرعی چکدار بو یا چاری جی وگرا هیزاج باکور بر به در و سنورا بو باشور کردستانی اجا بسیارا اساسیا کوان روزانه گلک خلق لمدگه او هدبیجن لهمبری کیجان گهراندنا کیجان پنگاوین دولت ترکیه پککی پنگاو چاره یعنی حرکت باکور حل گرد حق خلقی جی وکه ایدولوگی که وکه جمیل بایق وان روزانه دا دیار کرن حق خلقی کو بپرسه جبرکو پککی پارتیا همو کردایه پککی پارتیا بو کو دستکفتین مازن دیگلک وارا دا دواره چکداری دواره گهراندنا ذهنیت دواره آفراندنا انسانین بکیرو بیرو ریبر دواره به تایبت پرورده دا گاوین اساسی بنگهین حل گرتن او گاوین کو ایرو بونا مال و سامان جو کردا را جه عقل کردا در ناکبن یه دیسا وی ریبر دوام نکن پکه نبه پارتیه کدن جا او در فتکه بو دولت ترکیه که زوی مسئله حل بکه به خاپان و خاپاندکاری او مسئله چاره سر نابه مسئله 7 میلیون انسانا یا دنجی یعنی ایدی ریکل بر حرکت با کرو ریبرین ما چه اوید زندان دا چه اوین کو ایرو لسری چیاین کردستانی نه دمینه کو دوام 5 ساله دا 5 سالان دا حولین خوین داویه بدن کو بگه هندک آرمان جو هندک انجامه اگر نه به راستی دیرو کامه سا دوباره ببه بدستورتی از همان بکه و نابری درباره داخیانی داویه جمیل بایک ده گلک گرینگه مدو ویدیو آمده کرنه هندکارم بچن تماشه بکن پشتی وی برنامه به تایبتی ویدیویا ده درباره روژاوی کردستان ده بیجه رئیسدار عبدالله öcalan به تو آوائی بانگ لقصده نکریه چکی خداینا علاقه بانگین رئیسدار öcalan جبو روژاوی کردستان تونیه روژاوا دوره کی پر جدایه به کدا گل جالی گل و هاتیه آوا کرن جبرویه که ancak iradeye gel dikare biryar bide yani millet dikare biryar bide jberiye ki ne em ne Rezdar Öcalan tu keseki be bank li qasede nekiriye jber ku tehdit gef devam dikin tehdit gef tune beji millet karar bide ku artêşa wê hebe problem tune wekî din jî di derbarê vê pêvajoyê de hevanno tişta ku Cemîl Bayîk dibêje yani çima bê berdêl bê ku hûn tiştekî bi dest bixin û çûne ketine nava pêvajoyê dibêje baweriya me bi rêveberên dewleta Tirkiye tune ye baweriya me bi gelê me heye bi hêza me heye bi milletê me siyasî heye meydanekê çêbiye navê pêvajoya dewleta Tirkiye dibêje kerem ku werin meydanê em jî dibêjin em bawerî bixwetînin em dikarin werin meydanê em dikarin werin cem we ka em tê bikoşin yani pêvajo meydaneke tekoşînê ye li ser wî em tê dikoşin tiştê ku em jê bitirsin tune ye di nava vê pêvajoyê de heta ku derê çû heta biqasî ku me bendewariyê xwe bi dest xistin em benda çi ne mesela em wekî millet em li benda çi ne di vê pêvajoyê de Cemîl Bayîk pir vekirî dibêje em li bendê ne ku bikaribin xwe bi xwe rêve bibin asayîşekî me artêşekî me hebe ku bikaribin milletê me biparêze em bikaribin zimanê xwe bikin zimanê perwerdeyê ji dibistana seretayî heta dawiya zanîngehê em bikaribin di saziyên dewletê de ku ew dewlet madem ki dewleteke hevpar ya Kurd û Tirkan e em bikaribin di wan daîreyên dewletê de bikaribin zimanê xwe biaxivin Cemîl Bayîk pir xweş pir vekirî îzah dike yani tiştê ku em wan de bikin di vê pêvajoyê de tune ji ber ku me soz nedaye me tavîz nedaye em tenê niha di nava tekoşînekî dane ha fesehkirina PKK dibe amûrekî ye
yani aletekiye de destime da meşa berbe azadiye ve PKK eğer icab bike eğer bibe bahane bibe hincet de desti düşmende em dikarin vi bahane vi hinceti bigirin ji desta û bi aletê nû bi metodê nû tekoşîna xwe bidomînin ber bi azadiyê ve azadiya gelê Kurd û Kurdistanê esas e. Min wî rojê pir bi heyranî li gotinên Rêzdar Cemîlî Bayî Kuder kir. Beriya du sê hefteyan her wiha dîsa gotinên Rêzdar Duran Kalkan pir bi kêfxweşî min xwend ji were min pêşkêş kiriye. Hevalê ku mereq bikin beriya du sê hefteya Duran Kalkan jî di vê çarçovê de dibêje. Dewleta Tirkiye henkî çûye Amerîkayê hatiye Tayyip Erdogan rast e xwe giran kiriye. Kevir datîne astengî datîne pêşiya pêvajiyê ji ber ku baweriya wan bi wan tune ye. Ji ber ku zanin ew ne mafdarin. Zanin ku milletê Kurd heq e. Mafdar e ew bi ser bikeve. Diqada navnetewî de diqada Tirkiye'de. Mesela Partiya Karkerên Kurdistanê rêveberên Partiya Karkerê Kurdistanê ew qas bi xwe bawerin ku bi milletê xwe bawerin dibêjin nexeme werin em garantör marantör jî naxwazin. Tiştî ku em wenda bikin tune ye. Em baweriya xwe bi mafdarbûna xwe tînin. Ew daxuyanî gotinên Rêzdar Cemîl Bayîq gelek maqûl gelek dewlemend û dîsa peyamên giring tê de hebûn bo rayedarên dewleta Tirkiye ew kesên ku bi awayekê dogmatîk makyavelîstî bê menteq dûr ji logîkê li PKK û mesela hereketa Kurd li Bakurê Kurdistanê dinêrin. Gelek rêyên tije şans û bextewerî jî pêşkêşî milletê Kurd û milletê Türk kirine. Kurd di meydanê dane. Baweriya Kurda bi hereketa wan heye. Kurd ji vê dozê paş da ve nagerin. Ew peyama herî şeffaf û zelaliya Rêzdar Cemîl Bayîq e. Cemîl Bayîq rêbereke ku di gelek hevdîtinên salên berê yên ku di rojnameya berxwedan û serxwebûn de dihatine belavkirin kesekî xwedî felsefeyê weke Serok Öcalan dibêje Cemîl Bayîq serokê min e, rêberê min e. Ez ji wî fêr dibim. Yek ji damezînerên vê hereketê, yek ji kesên wek xwedî nasnameya îdeologiyê Rêzdar Cemîl Bayîq e. Cemîl Bayîq insaneke ku ji sifrê heta çend sed hezarê ji Tirka bêtir sîstema deselata Tirka ji serdema Osmaniya heta roja îro dinase. Lê bila gelê me ew pêngavên ku PKK hereketa Bakurê Kurdistanê bi awayekî yek alî helgirtine bila di çeperê zeîfiyê de nebînin. Bila di çeperê bêhêziyê de nebînin. Ne, wisa nîne. Ev serdema ku em têdayne dünya tiştekî wiha dixwaze. Hereketa Bakurê Kurdistanê hereketeke ku bi daxwazên serdenyane ra ber bi pêş ve diçe. Em vê nasnamê ku derê dibînin di praktîkê de em li Rojava dibînin. Li Rojava binêrin serdema bi Esya yek ziman hebû, yek al hebû. Niha tinê li herêmên ku Kurd tê de desaladarin sê zimanên fermî hene. Wekî te jî nîvro te di bername xwe de got, te got ew millet bûne xudan nasname. Ew millet îftixarê bi hebûn û nasnameyê û alên xwe dike. Ew bi hêza xwe li rex Kurda ciyekî wekî dibêjin yanî etibar peydakirine bi xwe. Kerameta xwe, siyaneta xwe di xebat û karên xwe da di sîstemeke demokratîk û wek hev da dibînin. Ber wê hindê jî
دولتا تركيا چقاس بإصرار بالسر شر وحاولداني ويجي هنا أو أمد زماني واني راقهاندني دوانا حزدكين برواجي وي آلية كورد دبيجن أم وان پرزگريكين دهان سالا بينين به زمان ديالوگي چاره سر بكين بروين ديجي دما جارهي که پکه دست به هلوشینا خوکر همو دنیای پیشوازی که گرم لیکرن بگمان او دنیا نها وان پینگوانا نجی دبینه دشوپینه و آلیه کرد مافتاره لی برواج سه دولتین دن یعنی سوریه ایران و عراق خو گلک ضعیف کتنه و کرد ویداری بهیزنجی هندک تجدد سه دولت ترکیه ده هنه اوجه اوکو انداما ناتویا اوکی تا گوت ویداویه چون یوینه الجيه كل بحثا برزگریک نافخویی بکن بحثا پیواجو آشتی بکن و کادروی که فلسطینیا ده یو این ده آخوی او در فت سال جاره که چید با بحثا برزگریک خوب بکن لی گره که کرد یعنی گوه خونه دنه هنده کسین گوش سیاست فهم ناکن جوه حرکت فهم ناکن جوه فرمولا دموکراتیک سروک و جالان تینا گهن زیده فکر بکن کرد نها کتنه چپری لاوازیه بهزیه بروی هندجی مجبور بونه نه یعنی دولتا ترکا هاتیه دری کرده دایه راسیستک هاتیه ده پارلمان دا جیکو مجیه ترکات دا آوا بویه جیکو مجیه کمارا ترکیه لوی دریه دا خواست گیره که سرک جالان به و لپارلمان باخ و اوا بخو اتومات اعتراف به هبونا کرده و شکست وان لهم بری حرکت کردال باکور کردستانی وکی دنجی ام پیوسته بزانی بینکو حرکت باکور کردستانی تنه لباکور نینه شاخو لکن وی لهر دری هنه لانگلستانی لالمانیا لسی بشندنین کردستان یعنی حرکت که کو آلی گرین وی بقاسی روبری وی زیده و برفره و زیده نه ما مستپرسک هی جهواله کی اتخوازم تو برسف بدی شکرم خورا پرس اوه از همه جبوته ببینم دبیجه اگر سوریه جالی قصده و وره کنترول کرن گلو ترکیه و ایران ویلدیجی وی پرسکره که ببین یک یان گلو ایران و حوجه تفجر کردی ببه جبو بگیجه دریا سپی ایران و به کردار بکه و نو اتفاقه یا به دولت ترکیه را بکه و نو اتفاقه لهم کردا هلوستا ایرانی و چه به حقیقتا اجمرختکم بله لسر ایران اجازه پس را باخ من روشا روشالات کردستانی لی پرسیاره که گلک باشه دستی سرحد نیشتن سرحده بله اره بوده یعنی نها روشا ایرانی گلکی خرابه کتیه پوزیسیون خوب پاراستنه ایدی وکه بری شاخو لکن وی حوالبندن وی لحریمه به تایبت پشتی او شر 12 روزای وانو اسرائیل ایدی دهیزا خویا بری دا نمانه نها یعنی مرن وان لسر لیوا قبریه یه بمینن آن نمینن جبرکو دوار هلبرینا اورانیوم داجی همو او دزگه و فابریق وانی هلبرینا بجبو آماده کاریم بمبا اتم و نظام اورانیوم همو ویران کرنه دوان چند روزن در باسپوی دا دست بکرنه دیستا جیه کی جنو دا تعمیر دکن و کار سر دکن لی براستی روشا ایران گلکی ضعیفه او نکاره به ترکیه رالدجی کرده ببه متحده چما جبرکو لإیران جی کرد گلک ده میدان خبات دانه پروژه و پلانین کرده جی هنه شورش جنجیان آزادی هشتا جی بردوامه او ترس و خوفا کو لپیوه شورش کردستان دست بکر و کتا دل سیستما دستالادار لإیران تهران لرزاند او دزانن کو فلسفه و شورشش کدره تی بروی هنده جی اگر شکلی جی بکاره بین وکه سالم بری به ترکارا وقت بیجن پروتوکوله که گریدن ده پراکتیک دای نکاره بین تشتکی بکن وکه دنجی هندک سیاست مدار ایران به حسیانه کو
دولت ترکیه لدجی ماینا دولت ایرانیه و کرد دکارن متحدین درجه یکین ایرانیا بن جبر کد مثلا آریایی بونه دا نژادی دا نزانم و تاریخ دا هندک و کوی دنا برا کردا و ایرانیا دا هنه بروی هندیجی دولت ایرانی نکار ببا متحدک جبو دولت ترکیه را چما بلکو دجبرین دولت ایرانی و هر وها با آوائي كدن جي دجبرين دولتا تركيا جي هنكو متحدين كردانا دولتا إسرائيل بري دمكي جي كان عسكرين دولتا تركيا كشتن كو مديا تركا بحث نكر قرارگهين وان بمباران كرن وذاتن عسمان إيران دست إسرائيليا دايا چه مشروعيتا خو يا سياسي جواكي لشكري دولتا إيران نها دناو خلقه دا نمایه خلق لسر جاده و کولانا ایدی حنک خوب پید کرد وکی دن او سرگرتنا جنا لپی شورشا جنجیان آزادی لباجار این مزن ایدی وکی بری دبن زخت و زور دان نینه ایدی کس گوه خونه ده جنگلک بسا سرگری سربکری دیگران اوانه همو دست کفتین حرکتا کردا یا چارپارچه اینه او حرکت جنجیان آزادی جا آمده دست بکر ایرو لأورمیا و کرماشان و تهرانیه لخراسانیه ذاتن باشور و روجاوای کردستان از بحث ناکم ایجار نهاد تشتکو تی پایین ده برسوا پرسا سرحده کو اشاره که پیکریه از کارم بچکی وکم اوکو دمکو ایجا پارتین کرداین مازن هف گرتنه که نابره هف دا چکن چما دم پارتی دا خوازا کنگره که نتوایی لچار پارچین کردستانی لحولیر آن آمده ناکه چما پدکه به سرکشی مسعود بارزانی دا خوازا که اوهاش چار پارچین کردستانی را ناکه چما مظلوم عبدی و سروک بارزانی دماتین جمع چما خلق اوقس کیف خوش دبه چما دما جمیل بایق بحثا دکو دولابین دولت ترکیه که مرو زانه کو حرکت ما آرمان جنوی چنه اجازه گهداری تبکم بله یکتین اجتماعی کردستان tam دوی kampanyaya hilbijartınan de Rezdar Bafıl Talabani derketiye dveje em partiya çar aliyen Kurdistan'ine sibidüs ve eğer hilbijartın çebi bedena ve hemi Kurdan de iddia dike kudkarı ve partiye ekem mexabri ku pekiriye em amadene u me leneri de videoya kampanya hilbijartınan da jî sembolên Bakurê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê pir zêde tên bikaranîn evî îşaretê wê yekê ye ku îdî Partiyên Kurdistanê PDK jî YNK jî sînorên Kurdistanê nas nakin kakşar remar rasta binêr wan rojane erê Bafıl Talebanî tam bûye Kurdistanî erê rasta bijît binêr wan rojane هندک تشتا ام دبینین ده حرکت پروپاگاندایی بو 11 ماه 11 کو هلبجارتنین پارلمان عراق هنه پارتی دموکرات و یکتی گلک بحثا کرکوک دیگن انها کرکوک کتیا روجاوان امی کرکوک آزاد بکن امی وها بکن که ام بنرین دنگ درین کیجان آلیل کرکوک یه نوینرین خو و کرد بشینه پارلمان عراقی وکدن دولت ترکیه لهمبری یکدین اجتماعی کردستانی او امبارگوی لسر بالا فرخانه سلیمانیه را کر پشتی که رزدار نیچیروان بارزانی چو هفدیتن چکرین لسر هندک آرمان جندن بوکو یکتی پارتیه که مزنه ایدولوگین مزن نابوان دهنه پارتیه که کو دما شورشا بارزانی تکچو او وقت دیواره که آسنین فولادین لهمبری بحثین جنایتکار رابون و کرامت و هبونا کردا پاراستن اگر یکیتیل 1976 که او چند محبو شورشا بارزانی راست شکسته ها بود چه نبو بیا او مثلا انفال و تعریب و اوانه نها تشتک لکردستانی نهشته بو او کردستان هم ایرود بینیم بلکه قد منه دیتا بروی هندیجی یکتین اجتماعی پارتیه که مازنه دولت ترکیه گلک خواست باول تاربانی
نهادوان در روزن در باسپوی دا داخویانی حکام فیدان دا جهاد دیار کرن دبیجا ما گلک حول دا که ام یکیتیه لدجی ریخستنا تروره یعنی بحثا پککی وکه پارتی بکار بینین لی مهنکاری او نهاتم بن نیر داخوازن ما قبول نکرن بروی هندیجی از کسی وکه باول طالبانی جدل پیروز دکم که بخوشی بری دمکی جی بلکه گلک حواله من دناوا وانده هنه گوتنه که از چه جاره خونه حواله منیه که به دست دولت ترکیه هاتنه ترار کرن جبیر ناکمون ناهلم لی عرده بمینه یا نمیکنه اکاکشار مثلا یعنی که ده نه ایرو درکتیه ده ویدیویا کامپانیه ده از اگر ببینم از نشانی ببدم همی سمبولین پارتیا کارکرین کردستان YPG قصده پر حد بکارانیه و خما کک بافل طالبانی ننه دولت ترکیه یعنی پر بجسارت ورکی تفدیگره قدش خود دولت ترکیه قده خدانی بو سرفرینا بالا فران بر به سلیمانی و جبر بیه که او ورکی و جسارت کک بافل طالبانی هجای پسنداینه حقیقتا بله یعنی او حقا فیدن با آوه که داخویانیم به تهدید رابرد که نشان داده که دبیجه شروان حرکت تروریستی لسلیمانی هاتنه تداوی کرن هفکاری لوجستیک دانه چون روژاوای کردستان یعنی سوریه و نظانم چه اجا جیه که پیویست هم اشاره پیبکن اوه که دکار و پنگاوین وهاین یکتین اجتماعی و باول طالبانی و اکثروکی یکتین اجتماعی و بردوامکر رباز امام جلال و ابراهیم احمد پیوسته کرد پیشوازی لی بکن پشگیریه لی بکن و حول خوشی بدن که لسر خال ناکوکیه که دنابر پارتی و یکتیه دهنه لسر کرکوک و هرمین وقتیایی وانه لحف بین و لحنبری دولت ناوندیا عراقه که اوجی با آوه که به وقت بیشن پیشنیار داخازن دولت ترکیه و جهیله که جی دولت ایران ناخازن کرد لناوند عراق به حزبن کاری که بکن که او دو پارتین سرکه لکردستان هفگرتنه که نابره هفدا چیکن چکی وقت بیشن بات باران تیل عمر برفت چه ناکوکی لحر دره که هبن داوی به ضرر کردایه و از باورم که پارتیه که لکردستان لهمو سراسر عراقش برکو گلک پارتی نهادنا و رکبریه دانه یه دیسا دنگی یکی بدست بیخه اجاز نزانم یکتین اجتماعیه آن پارتی دموکراتی کردستانه بندوارین هری مزن لی ایرو لی یکتین اجتماعی و پارتی و به تایبتی کسی که وکر رئیسدار مسعود بارزانیه که پشتی ریبرین مین بری این هاتنه گرتن و مرنه نمانه او نهات میدانه ده او گره که لدر وی سنورین پارتیا خو با کردان ده کارین مازنتر بکه وظیفه او نه او که تنی دبن آلا پارتیه که وقت پارتی دموکرات ده بلکه بیویست او با کردستان مازن دواره کنفرانس دا دواره کنگره دا دواره چاره سرکرنا پرسگیری که کرد لأمريكا ليكتيا أوروبا حاولوا تقلاين خوبده و او دیمنین که ام ایرون هاد بینین او گرماتیا دناف برا مظلوم عبدی و باول طالبانی دا بلا سبا اوجی ریبرین بشندنین کردستان بتایبت با کرو روژاوای کردستان هم بیز بکن به همون شیوه یا هفکاریا وان بکن که او تهمت و تاوان کل سروانه بجنه هن هفکاریا دولت ترکیه کن پاراستن و میت هفکاری هون لدوجی شوراجگرین کرد او توانانه سروان نمینن یعنی اگر تشتکی وها هبه البته از دبیجم یعنی در راگهاندنا کردی دا ام دبینین او توانانه گلک راستی ریبرین پارتی دموکراتی کردستان تین جبر ویجی یعنی دوی روشه دا که دولت عراق
هر دو پارتیین سرکه وک دجبرین خود بینه لدجی سیستما فدراله پیوسته رایدارن حریم کردستانی دستالات کردستانی پینگاوه که نو هلگرن بو وقت بیجن بهیس کرنا او سیوانه کو جراد بیجن مالا کردات بندا هاتیه به حواندن و او حل بجارتنین کو چه دبن ل عراقی هیویدارم روزه که بو چه کرنا سیستما که فدرال لإيراني لتركيا جي چه ببن جبر کو ادی سوریا بخازه نخازه دستالات کردا هيا و اگر کرد آلیه کرد قبول بکن بلا او بین دناوا کردا دا انتگره ببن بلا او بین جو کردا فیر ببن دستالات که دموکراتیک چیه هیزا لشکری چیه جن چوات کاره دناوا خباته که سیاسی لشکری برای و برنامه مؤسسه و شارداریا دا خوندنگه و زاننگه دا چوات کارن مروین درجه یک بن بروی هندی جی براستی ام ملته کی مازنین هیزه که مازن دستی مده ما ده همو وارا دا آلی خوی دموکراتیک بو دنیای اثبات کرد ما بوان دا سلماندن که ام شرخاز نینین ام آلیگرین دیالوگ اینه لی اگر رایدار دولت ترکیه هر وقت بری یک آل و یک ملت و یک سنور و یک نظام نتوه بردوام ببن ادی سریوان بچاین قندیل و آگری بکوه یعنی بسر نکوه به سیاست خوی دوگماتیک مالاتی آوا شروعه کی گله کی برفره بو هوان نو پرسی و هنه جی ککشار و رمار و پرسی خوابکن دوی نابری ده اسرائیل خامدت کن هم بر ایرانی ککشار و رمار بله نه از اشاره به هندک تشته ایرانی جی بکم ده بدران ده مهین در باسکوی ده توزانی زمان چوا ده هرکه مثلا پر بالکشه 5 و 4 دقیقه هم دو وشانی دنه مینا کومه 2 دقیقه بری دست بکر به او تا هرک باره اخفتناته مالاتی آوا تو همه باسه روشلاتی کردستانه بی پشتی کو اسرائیل و مثلا خواه غزای چاره سر بی که گلو او جاردن بری خواه بده ایرانی هنه کی بوسا بکه منا با مثلی آمده پرگیم کتان چنه پیجا رقصنیندن کرم که بله احتماله که پر زیده اگر مذاکره دنابر آمریکا و ایران دا و اسرائیل دا سر نگیرن آنجی مثلا غزه به یک جاری چاره سر نببه حتی داویا ساله شرکی گران دنابر اسرائیل و ایران دا بقومه و نهاجی اسرائیل در راگهاندنا خدا بردوام خبر نوچه نو بلاو دکه لسروی هنده که دولت ایران ده هلبرینا اورانیوم دا و چکرنا او کمکین هسته‌ای یعنی اتمی او چکرنا فوزین دورهاوش دی ساجی بردوامه بروی هنده جی اگر او داخواست او سیاست وصاب نه نجیو هر وها بردوام به بله شرکی گرانی بقومه و جاره غیری تکچونا رژیم هیچ ریکت که نامینه بروی هنده جی پارتیین روشالات کردستان پیوسته خودی استراتژیک هفگرتی بندنا برا هفدا و کارکی بکن دولت ایرانی لجیه که بدجبن خوین در ورا رو بمینه ده مهین در باسبوی دا نزدیکی 1000 کسان اعدام کرده او اعدام جی دو رنگن یک به شیوه آشکرا دو به شیوه که وشارتی بلکه جه 1000 کسا جی زیدتر هاتن اعدام کرن کس لی او ریخستنین پاراستنا مافی مروبا دادن دیار کرن که نزدیکی 1000 کسا هاتن ها هاتنه بمباران کرن نزدیکی 21000 کس جی لپی سکناندنا شر 12 روزا هاتنه گرتن به توانا وهنده که هفکارین استخباراتی دانه دولتا اسرائیلی او دناوان 21000 کسانه داجی نیوان ین روشالات کردستانی نه یعنی ولایت اورمیه سنه کرماشان ایلام او لورستانی لهر دری کو دیتن الجه که دمونستراسیونه که 4 کسیل دجی سیاست وان هبویه خلق هاتیه گرتن وکی دنجی دوار آبوری دا روشا ایرانی گلک
خرابه جبرکو دوان دمین در باسبوی ده همو ولاتین یکتی اروپایی او دورپیچ آبوری سیاسی تانکتر کرنه اویرو یک بویا 122,000 تومن ایرانی دلار یک بویا 118 حتی 119,000 تومنه و اوانه همو زختک گراند وار آبوری دا بچوکرنا سفره یا ماسه یا خارنا خلکی دا لسر خلکی زختن گران چه کرنه یعنی دولت هیچ مشروعیت اک نمایه و دناوا وان پارتی و حرکت انکو ایران الدجی دولت شرد کن کرد جهمو ریخستنین دن آماده ترن اما بشرطه که کو ام بیجی نوان استراتژی که ویا هفپار کنفرانس که ویا یه گرتی هبه دوان دمین در باسبوی دا چند کنفرانس چه بون کنفرانس آشتیه لأسلو چه بو و کرنا زانینگه که لدرستن لألمانیا چه بو لبروکسل هندک پینگاب هاتن هل گرتن ده ناوا وانه دا ده ناوا گروپین اپوزیسیون دولت ایران دا کسین هری دیار و آخفتنین معقول بو چاره سرکرنا پرسگریکا و سیستما پاشاروژ ایران او نوینرین کردا بونکو کرن بروی هنده جی یعنی کرد جملت دن آماده ترن و ترسکه مازن یا دولت ایران جی آلیه کرده هیا چونکی گوه کرده لرخستنین کرده هیا ادی کردن روشالات کردستانی زیدتر تهران لآمد و قامش لو هولیر دنیران نه لبغدای آنجی لشام آنجی لطهرانه جا اوا هیچ که مازنه بو حرکت سیاسیا کرد کو هنک پینگاوین مازن هلگرن از رجاد کم به تایبتی جه 4 کساتیا کوش بو گریدانا کنگره که نتوی نو یا دورفره یا کردستانی تر خباته که مازنتر دست بکن و پیوندی بلکه هبنجی یک رئیسدار جمیل بایق دو رئیسدار مسعود بارزانی 3 باویل طالبانی 4 جنرال مظلوم عبدی اوانه هیزه که مازنن ایرول کردستانی بیویسته ده همو وارا دا براستی پینگاو نو هلینن جبرکو نها بنره لهندک باجرن وکه باجر اورمیه نغده ماکو کو کرد و آذری تبی هون دولت ترکیه دستدریجی تداخل ناوان دا جیدی که کو کردا و ایرانیا بین همبری هب اجبر گلوی داره پرانی نفوس کردن ارنگاری پرانی دست کردا دایه لیجبر کو دستالات دست وان کسا دایه کو آلیگری سیستما دستالاتدار لإیران یعنی مذهب مثلا مذهب شیعتی جهه اوانه دخازن جوی آوه شیلو ماسیا بگرن و کردا و آذریا بردن هف کاکشا پرسه که همه تزوزو برسه بدی گلو نیرین و نزیکاتی آذرین ایرانی لهمبر کردین روشلات چوایه؟ پرانی آذری دوی باوری دانه کو او کرد محکومی جیانه به هورانه لهندک پان ترک جیهنه پان آذری جیهنه کو سیاست اردوغان و باخچلی بریود بن لی اوانه هجماره که گلک کیمن کردا ده نوروز اورمیه دا دوان خباتن هنرین کنوی داویت نکرن ده شاندنا نوینه را بو مجلس ایرانه گوتنا خویا یکی بیا داویه کریه کرد چه قصی بخنه یعنی دبن ظلم و زوره دا بن حقارت و سبکات ریبرین وان بیتا کرن لدیجی پارتین وان بن هفکاریش دولتا ترکیه بستینن دی ساجی یعنی هیزا سردست لحریم کردن لی کرد لهمبری آذریا کو پارتین سیاسی نواوان دا گلک ضعیفن هندک پارتی هنه کو گلک راسیستن وکه مهپید تقلیدا مهپید کن اوانه دناوا ایرانیا دا دناوا آذریا دا جی چپشگیری لوان نایده کرن زیده تر گهداری آلیین کرد کن کو براستی همیشه به دیالوگ به ریبازین دموکراتیک دیالوگ که تجا هستن براتیه یین وکهویه زیده تر پشتاوی دیگرن
باشه کاکشار و رمارد بیجم قی ساعت متجیبو آنها رزدار دیلان شوقی نویسکارا ما یا روژه بو میوانا من تبلیغ دری بو نهال ما تماشید که سلاو رز جدیلان شوقی را گلک سلاو بو همو کسی که اومد شوپین بسیار که هات نکرن دیاره ام دی سال ورین برای کانالات یا دولمند یا کردوار یا اکتوئل روزه 3 جار 4 جار وشانه چه دیگه لی براستی تا او کانال گره مالک گره سیوانک گره مالک امازن هم بو لدور هف کنبونا چینا روشن بیر هم جی کسی که زمان کردی حز دکن جوی بیتر جی اجارنا بالا خود دمی تو لگل شروعین سیاسیین معقول تو درسین زمان کردی جی دادی پیوین کردی و ترکی جی شروع دکی و نصیحت آجید که بکی زانه یعنی شورشک دواره پاراستنا زمان کردی جی برای کانالین وکه کانالات ده دکارن جی خو دناوا هستین خلقه دا وکن پشگیریه بدن از زمان خود زمان ما زمانه که دولمنده دما سروک پارلمان ترکیه تیل آمده کردی دا آخفه و لپارلمان جید بیجن تانمیم بیردل یعنی زمانه که نناصری جوه مازنتر حقارت و بیرزی و هر واقع براستی جید جیه پیکنینه تشنینه کم رو بحث بکه بروین دیجی نهیلن حقارت بزمان حضرت احمد خانی بکن نهیلن گوتنین جگر خون و جلادت بدر خان و ساسوک ببینن نهیلن حضرت خوزین دکتر نوری درسمی کدما چون افرین گرتن اولین کاری کردن چون مزاره و خراب کردن جمهوریه می روشنبیر جیده ترسن و نهیلن داخازن سمکوی شکاک که بری 112 سال خوندنگه هایی که با آوای مدرن به زمان کردی وکریه لعرده ببینن نهیلن ام نزانن ایروژی مزار عبدالرزاق بدرخان لکودره اکل 1918 ایدام کرن ام نزانن مزار مدحت بدرخان یکمین کسی که روزنامه کردی یا کردستان درخستر کودره ام من دار ربازا سمکویشکاک و پیشوا قاضی و ابراهیم احمد و رفیق حلمی و نظام نوری درسمی و جلادت بدرخان و بنامال همو بنامال بدرخانی برنامه گلک خوش بو لی از جهوالا رجات کم که بچن سر بشا ویدیوی نه بشا زندیده نه لایوه بشا ویدیوی ده اگر هون بچن دیلان خانمی گودار کن بنیرن اوا بشا ویدیو ویدریه بشا جانlı ننه بشا ویدیو ده اگر هون دیلان شوقی گودار کن شکری ده بریکا باوی من ده رومانکیه شخوا اگر فرسند ببینم ده من پیشمه ده از بکرم پرتوکاوی به دنگی خواه بخونیم و لیوتیوب بارکم هون جی وقت عربه داجون بریا رازانه هون لرومانا دیلان شوقی گودار بکن شکری ده بریکا باوی من ده از هول بتم باوی هری خوش بخونیم باشه او قاس ادبیجم کاکشارچو کدری کاکشارچو یان ها نال بیدی تماما طبعا اجوار سپاس تکمش بو علاقه شکر ما خورد دائما تم بوی آوی بن کنگی ودیت گویم درد که موشن زندی همه بدنگی بلند بکن بلا نوا مالی دا دنگ غلام بده مزم ببه بکه و گوی زاروکی و نسلانو هر هبن خاطری و سلاو ریز کاکشار مالاتی آوا سرچاواز سر بدران گلک سپاس